puno. Ja se toga sjećam. Pa stvarno je to super majka. Baš stvarno. Ti si da rade kuće, Demi. Ko je to? Marči. Ima to kratko kosu. Ljudi. Sibija. Kako se moraš izmišljati? Ovako. Da bi li se zapravo? To stvarno je cool. Demi. Da ti izgledaš glup. Krivo, ne možem. Gdje da pogledam? Kaj? To je Erik. I Miljenko koji... Nismo, htjela sam ništa vidjeti. Znači se postenjamo na dovolj. Pa vidla sam. Pa ja ono ništa ne bi vidjelo kad je mrak. Gdje ste bile kucane? Pa tam, pa tam. Evo, sad vidjela sam. Pa tam? Molim? Pa tam. O, tata. Pa snimaš. Bok, bok. Evo, sad smo na terasi. Nije meni. Čekaj, vidimo. Dečki isto to. Čuj, one smiju biti vani do 11. Da. A Miljenko je rekao, dok čim je Miljenko došao, on je rekao do 10, do pol 11, onda je rekao do 11, ali onda poslije Miljenko rekao da se, kad budeš ti za nebu, onda bude tak i Demi, nemojte sad različito, jedan mu rekelo ovoliko, drugi mu rekelo onoliko. Dobro? Pa si morate malo stola i pomaknuti, pa još jedan stolac. Pa Klara bi tu sjedala. Deko Klara je. bude tu. Marko, ono se iznutra je donesi ovaj jedan od kuhinskih stolci. Budi Daj, dobar. Marko, dodaj njemu ovo dok si na ovo sebe. Stavite ovo Klari. Boga me poljubim. Aha, pišeš ti, čekaj, nemoj me loviti frizuru u nepovoljnom rakursu. Moram malo
našli. Thank you, clear man. Znaš kaj Ferrari mi ovoga, mi poremeti mi savršenost ovoga frizure. Goodness, Teresa smiju. You want a cocktail? You want a cocktail? Yes, please. Thank you, clear man. No, it's not. Thank you, clear man. You are a star. You are a star, clear man. You rock my socks. Bog. Aha, tamo. A gdje je to? A dobro, pametno. Marko, tak je bom tresla, da ti glava odletela do Zdenca. Možete nikad misliti u glavu. Father, look at my Sve na nails. glas. They're cool. Look at this, Father. Pa bak, nije interesantno neka. It's the coolest one. I didn't mean it like Da samo that. misli na glas jer je deda ne sluša. But look. A sad ju mi slušamo. They are onda... cool, not Nikoga they're ne not ubiš. House. Što, haso? Šta je to, haso? Ne, Haos haos, je to je kuća. haos, ne, haos, veli, kaos, ne, kao ono kad je neke strašno... Haos, a Ljudi. ljudi. Opšti haos. Ali ne, i mi smo bili na tom partiju sa Amelom. Amelom koji je meni to uglavnom neki konobar iz Zenca. Zenca. I oni slušaju. Zenca. I oni slušaju House. Oj, ti sam vidjela. A, haos misliš Pa ovoga da. muziku haos. A i ti ne znaš, aha. A ja sam mislio da je haos, to vele, Ti ne veoma da znaš. vele za kaos. Ne, oni slušaju House. A kad vele da je... Sve skraćuju Zenca, riječi. Zenca. Zenca. Da, pa nema on on pazi, ne mre, on je reći, u Zagrebu kod McDonald's. Bosanci ne mreju reći dva samoglasnika skupa, ne? Zato Oni onda su vele bio haos. u McDonald'su i onaj... A zašto joj, ne dođe mogu? ti... Kaj je to organski? Tako govori on. Roland Garros! Roland Garros! Pa Roland Garros je Roland Garros, a kaj vidiš? Izgovarati Ali kako je on bio sve slogove, ne? Kaj? Ja nisam osjetila da... Marko mi se ruga kad sam ja rekla da je to organska greška. Kaj tam govorio, ne? Se meni ruga. Daj, kaj? Organska. Kaj ne govorio. Dva. Ja, slušam. A koji ti je program bilo u osobu? Politika i ekonomija. Čega? Svijeta? Aha. Ali uglavnom učili smo o Velikoj Britaniji. O politici ili o ekonomiji? Oba dva. Introduction u both. U oba dva, je znači. To je very interesting. Sutra nastupate muški vi. 1, 2. Hvala, uvijek ovom kompjuteru velim hvala. Dobar dan. Ne, to je bila žena, čovjek. Žena? Daj malo Ferrari snimaj zvuk, nekaj sad ti to trošiš na krane galilejske. Ne, sad ti mi upalimo ovoga Fericu pa da se malo to storira. Znaš kaj mi moramo uzeti to? Moramo u tunel uzeti sa sobom kako? Da. Ne? Jer to ti je ovoga 6, 5, 5, 5, 1, 2. Ajde. Father. Ja nisam dobro napisao broj. Koliko mi imamo? 6, 5, 5, 5, 1, 2, pa kaj sam ja? Moram zvati mamu, ovo moram isto mamu. A, ne, da, ja moram ovoga s ovom. Pa ne znam, danas moram s njom vidjeti. 6, 5, 5, 5, 1, 2. Neće mi to. So pretty. Where did you get it? It's the diesel. Marton! Evo je stalno ili ovako tu i tamo? Aha, jer se vidjela je sad u nedjelju pa ne znam da li još neko tamo pjeva ili ona sama, ne? Je, znam da ne, pa to je evo, sad se baš ovo večer zadnje ona sad, tam ima nekakvu rodbinu tam i tak, rekao da sad da vidim di je to, a kad to obično počne 10 na večer negdje, ne? Da, no dobro. Ok, very good. A dobro, koliko tebi treba tu dok ideš s BMW-om dole? Tak je to blizu. Za zvizdanje. Pa ne, tako super. To ovi bubeši, ovi njihovi prijatelji hoće nje sad uvaljati. Ne želim da ja njih Na kraju nagovaram.
je prodali sad, No, za veliki benefit. Nagovaramo, nije registriran. Demi i ja smo se vozili, išli smo se teti Milici na kavu. Nikijeva mama. Si zvala Sadu? I baš je bila dobra. Nisam, zato se nismo rolali, danas tek smo sam išla tamo. I vozila smo se na moped. Marko, vidim ti puno slike da mi stadiona u Engleskoj. Da. Ste se viđali samo ili ste bili na različitim? Ne, u istom razlogu. Super. Onda ti nije bilo tako loše. Nije. Nikad sam rekao da mi je bilo Rekao si kak si spaval, kak je bilo dosadno predavanje. Ja sam se da je sve bilo dosadno. To si prešutio? Ne. Nije sve bilo, to sam samo nekoj ovi predavači su bez veze bili. Ali hvala Bogu, za neke smo smehali od Kaj veli? A onda samo, pol sobe izlazi od strane. A čekaj, a poslije su nas nešto testirali? Janko mi je... Ova je mala, ima tu svojeg cucka, nijedanput ga nije došla prošetati, ni ništa. možda će To da nema. Kad ću moram da... Napisao Verge. Ja sam ti Dže. Čekaj da vidim koliko je rekao 22? Na 50. Dobro. Ne može biti, pa nije vegan. Vidite mi počeo. Kaj je rekao? When they repair computer, I'll send email very kisses. Čekaj da nazvam. When they repair computer, I'll send email. I go to Mostar tonight. We can see the weekend in the beach. We can what? See the... A kao misle da se nas dvoje vidimo na plaži. Rekao da, ali nije to rekao. You send photographs by email. You is very beautiful. I want to see you. Ček Cezar, on je još gori. Ruben is a holidays in Spain. He is a party, ali party su obični mi. Every days. He said send mail tomorrow. Čekaj. Bože, mili. Prestrašno, nemam. A Amel, pusanj gradaca za najseke. Možda niste kaj se onda tamo izgledali. Krde. Ej da, Matejna mama, mi smo ti bili na moru i došli smo doma i rekli sjeva. A moj tata kaže, poginut ćeš budalo sjeva. Glavno, i sad mi 3 kokoše trčimo prvo iz niska, ovo zato jer je sjevala. Ja nemam Ja sam popio u 3 ujutro, 4. I sad me kota, kao dabra me kota. Kad si rekao? Hvala, sad mi Kao dabra me kota. Ko? Ja. Si vidjela? Prvo skijenje tvoje, hvala. Ovo je nema. Ja? To je ne, ja stavim frizuru. To je prvo skijenje. Skoro prvo. Prije 10 godina. Neko 9.
Lijepo za svoj gušt pripremim, a najljepše je zadovoljstvo. Sad ja ne znam da je pitala Evo, Saša, Kane, Imamo nekakve sitne. I koliko ste danas igrali? 2 sata? Tak nekako. Sad, Pa sad je dobro, nije vruće. sad pol sata bom čekal, onda podrum na pol sata. Da, v podrum sam ja išao nakon trčanja pa sam se skoro pleđa pretrgel jer nisam vidjel da je on promijenil težinu. Onda sam ja onak butterfly sam htjel napraviti, a 60 kila je bilo, onda mi je ono bilo. Jedan 60. Ja imam na 15 butterfly. 15 kakav 15, 40 si možeš deti. Ne, ja ti imam na 15, najmoš, onda mi je došao moj, znaš, iz Kraljevica Joja, prijatelj koji je bio, znaš, boks je trenirao i to, pa da on to vidi. Ja se sad sedem i naš 15 kila drmam. I onda on veli, daj roka da ja to probam, veli, pa ja sam Bruce Lee bilo u mladim danima, ne? I on se sedne, a ja mu metnem tam na 60, znaš? Veli, bembo, brihu, veli, pa kako je sam ja nek bil? Veli, pa ja sam za tebe bil Bruce Lee, veli, ne. Onda ja se sednem natrag i opet prema mi rekao, daj mene, i opet ja ovo. Čovjek nije mogao, u šoku je bil za vreme. Kak si zločesti! Kak mi smešan. Ja se napijam, Kak super ti je to, ja bi isto. To je brezobrazno. Ali ona prije neko išla doma, rekao, kaj nemoš imao noćne more, rekao, viš sad sam te prevesti, sam ti malo, ne? Dobro da si išla. Onda on ti stavi do 15 i svi. Nisam ga mogao, pa znaš kaj, s 15 kila delaš kaj iz Laponije, ne? Laponska breza. I onda rekao, kaj mu sad tu znojil, znaš, ono, ne?